Sam Filip Zekić sa kanala Rocky Moki, danas ćemo snimati penalty challenge sa komšijama. Ovo je Mata. Golman. Ovo je kamerman Aleksa. Jeste. I krećemo sa prvim penalom. Ja prvi šut. Okej, čekaj samo da se namestimo za kameru. Se vidi? Da, počeo sam. 3, 4, sad! 1-0. Zastavljamo. I sada sledi Matea. Dobro, nije loš šut. Evo sad nastupa Filip Zekić. Ja! Svaka čast, Filipe. Imao sam sam čarap jedan. Čarepa vidi. Inače, ja sedim na motoru. Gradski čarepe. Mateja! Gde si, Mateja? Dobar šut. Aj, vidimo se posle. I sada nastupa ponovno Mateja. Mateja! Za malo. Inače, dobar šut. Sada Filip nastupa. Stil Ronaldo. Svaka čast. Ronaldo plačko. Gol. Samo što on ne branio, da? Filipe, si gledao onu utakmicu kako Ronaldo plačko? Da. Mali velj. I pobjeda Filipa Zekića. Ali hvala Mati što je učestvovao u ovom klipu. Jako Vidimo sam se. ga odrl, nema veze. Odrl si ga i onako i ovo. Eto. I vidimo se sljedeće. Ćao!